February nisim sigi nikhuchun kaib Hezbollah galgu bol lamkai Abu Bakil Sadi chu United States sipaiten drona anabuluna video chu 2000 vanoi muding in ong thang doi nahi hichi viral video chu Baghdad hupi dola CCTV ki koi akon mudo thei anhi he thei khat chu Abu Bakil hi achi sa phana United States sipaite buluna anei na wa sipai thumin thina anato naw to kimana Pentagonin ngona neiza ni simsigi ni kho achu Baghdad khupia jin le laya United States ten drona atona gari chu anakamo anahi hichi buluna achun Hezbollah lamkai pa chu thina anatu ta ni ama hi Iran in atosot United States dona a galgu bola ngo khat chu ya hi Israel le Palestine te ki ka boina cholti nei lo bangin achil hajing na laizen hi nisia ki tha ki met IDF ten galgu bol ho hol na red ball achil ha pi zingon achi sa October nisim sigi masanga pet ana jing sa khat dong so na hi hinla tu tha a thil su Israel le Palestine ki ka thil su la a achi sa kum somni ti chu decade ni sunga ana so khalo thil su chu a hi jing na laizen hi achi sa Wednesday ni kho jingka alamin thal choi galgu bol hon West Bank gamgil ami pila anakap jion mi khanin thina na tuin adang gate na machangun ahi Israel in thil su chu act of terror ahi anitin chule Israel gamsunga kenel na thai ta alam kai pen ver in thil su to kimenin Israel mi pite jause galman cha choi sa dingle hichilai muna Palestine mi chi su chi to ho chunga khamga na neiding angai se ne tin hi amana sei ben a checkpoint jong ha ta simbe angai cha dan jong ana sei ne hi Israel sipaiten West Bank mun ho a raid a hi lo le no khum na ane ho jong ha ta in aswa no na hi zenein muna zan kim raid na bol zo uvin hupi sung thil tampi asu kem dan uvin jong Palestine lam kai hon asayu na hi Red Sea tuipi chunga anitin lamhla konglen hoding in lungim na asang le jing na laizin hi atha bia hauthi galgu bolhon na phondo dungzu yun ahung lungding pha na Red Sea tuipi chung nga buluna khota achil ha pi kit dingda no ana seyo na hi Yemen kon hauthi galgu bolho hin Red Sea tuipi chung ade a Gulf of Aden munahi Israel te han koinam mi a hi jongle konglen hinjot pa ho buluna achil ha pi jingu so ani United States ten houthi te chalo na le thu na missile tampi apan sa naw mun ho a anakap khum jingjing wangwin achi sa Thursday ni ho jingin jong houthi galgu bol hon konglen khat anakap si no ani houthi galgu bol ho hin konglen the islander ta ki he chu naval missile manga anabulu uwa chule Israel te konglen chu ballistic missile le drone manga anabulu saw an hitai houthi spokesperson pan ana phondo dongzuin tu mabana hi hilaimun hinjot pa konglen ho chu submarine weapon ti chu tuinui lama pana buluna apatta dingovin asai nahi houthi te na to nahi Gaza gamsunga Palestine te Israel sipaiten thachimit agu no le thu na Palestine te panpina abolovin asayu nahi ichi houthi galgu bolhon na to ven na dinga United States United Kingdom chule alloy gamhon apan sa naw buluna anayu to kilhonin ichilai tui pi chung the Red Sea in ho Gulf of Aden chule Arabian Sea munha Israel to kimet na nei adia United States le UK konglen ho khana anayuwa buluna anay jingding ovin gi na jong anayu bin hi ichilai mun tui pi chung buines in vanoya sumkol veina hata to kha na hitai aji chu hilai muna hi vanoi sumkol veina ki kom to na zala a somlani chanhin a ho pamun khat cho hi amuna hi United States makai na a coalition gam somni ki loi khom hon venna anei jing wangwa houthi galgu bolo hin buluna achi hla pi jing theina layu cho hi
ningkum ti chu kum sang ni som ni la thuma Manipur government in Meitei te scheduled tribe lisa ayaw na dinga haptali ka a recommend bol dinga thupi direction an nei na older chu Manipur High Court in simpat na nei ta ni hi tunia Manipur High Court older dungzuin Manipur government hinga Meitei te scheduled tribe lisa azaw na dinga recommend bol dinga direction ki pi na thugul chu la do ahitai hethei khat chu Mars ni sim som ni la sige komsang ni som ni la thum nia Manipur High Court Acting Chief Justice MV Murali Daran in Manipur government in Meitei te ST Lisa azaw na dinga recommendation khat haptali sungin bolhan tia older khat anasi mahi hichi older hi tu chung Manipura zat lenam buina zila akhat chu anahi Manipur buina ziin mi zani valen thina atu ahitan asanga asimon in lelo dalha agal zama uma hi More khupi mun poi mohola anu te to mun ki phinna bu so helicopter mangcha in February ni sim somni ni khochun thumwei lene dingin su sit pi an hi kitan hi hitabang dei umlo thil hi athum ve na hi to kilonin amuna to nu mai kiloi khom hon lunghan le lasi thoin more khupi sunga lam kai ho adia civil society organization lam kai ho sunga alasi naw le alung lai lo naw ana phong do ovin hi Cookie Student Organization Churchanpur in Gamsung buina zia galzam simlai chapung hole khupi sunga sumle pai ha satja thim zil bangzo talo hoding preparatory akon classic chan hon a thim zil naw aban jom theina ding over community school agono chu honglung ding ni sim khat le kaipan dingo ahitai February ni sim som ni lekhat nilha lam chun NSCNIMA deputy lamkai kilon sir khampei konyak chu Nagaland Mon district a achen na in muna mel het lo migilo hon ana thata wina hi thulun in asai dong zuin IM deputy lamkai pa hi aina awm pi na mel het lo pasal gumin achen na in sunga gadal khum ova mai thala akamo hi tin ta sanum ta thulut khat chun asai na hi IM lamkai pa hi hospital zona pu ahi pena lamka thimandanin akisain ahi Imphal West District Thangmaiban Veng Homa DM College Campus sunga All Manipur Student Union Office muna bomhat takhan anapo ke zin mini anamasangin ahi thilsu ahi Friday ni zanlam nidan kole minute somni vela su anahi nahi hichi thilsu a kisu khana nei te ni su ras medicity adingin anapulu tawin ahi ekti